Dumelang gape o ke Lucky wa bua Setswana se monate. Re simolotse ka our series of interviews. Jaanong re tla leka tota go sobolokanya kgang ya rona ka Setswana le ka Seesemane gore bontsinyana jwa batho ba kgone go re tlhaloganya. Jaanong ke kgwedi eo. Bangwe ba re ke kgwedi ya November. Bangwe ba re ke kgwedi ya tota awareness ya disability. Nna gompieno ke tla leka go lebelela tota kgang ya awareness ya go tshela ka bogole. Yaanong gompieno ke na le tsale ya ke rata mo go maswe gore re tlotle fela bona jaaka re ntse re lebile kgwele ya dinao fa. Kids are playing football. Go monate man. Go monate raitso, go monate thata. Letsatsi la gompieno re theogetse, re berekile thata. Re bagame dithaba. Hey raitso, hey makeup o evaporate. Yaanong re tsena ko man go tlotla. Jaaka ke go itse, jaaka o nkitse, go botlhokwa gore batho ba itse gore batho ba tshwanang le wena ba teng ba tshela. Ibile ba dira go gaisa. Batho ba ithang ba re ba feletse mo maotong, mo matsogong, mme bokoa bo bogolo kgotsa bo botona go gaisa e le bo mo tlhaloganyo ka gore bogole bofo go ya kana. Jaanong rara o mang, o tswa kae, o tsene sekolo kae? Rara leina la me ke Letlhogonolo Mosiele Quentin. Ke bonetswe teng ka fo ikagileng ka fa me go dinokana selo sešwa jalo e be ke tla go dula ka kwano mo dingwageng tse le tsa malobo pela ga apartheid. E be ke tla ka kwano ke tsene sekolo ko Tlamelang Special School, le sekolo sa physically challenged people. Ke tsene sekolo ko Mahikeng ko Gelexpan e leng gore nakong ga ke bolela batho ka yone ba re Gelexpan ke go kae. Le nna ke na le go utlwa ka Gelexpan. Ke go dipolasing tota wa utlwa re ke Gelexpan mafelo a mantsi ka kwa tletse ka bodipane, Gelexpan, Makospane, Vetpane, Kraepane. Jaanong gale ke ne ke utlwa re mongwe a bua ka go nare gore ba tle ba reke dipane ala ga o e lebeletse go tswa go godimo ka re gate ke panenyana jaana ka mogo go agegileng ka gona banna. Go gontle thata rara, mme re itumelela gore pane e go raya gore e go butswisitse. Pane e go re ile gore ke butswe, o nne motho tota, ke nne motho wa go re itse gore ke motho setšhabeng thata. Yaanong go raya gore ga o le ko rara ko Gelexpan a ke grade 1 go fitlhelela grade 12 kgotsa go nnile jang? Nna kana go tsene ke santse ke tsene o le bodi sub A ya sub A ke simolotse go sub A ke grade 0 until grade 12. Ne ke sa batle go bua gore tota rona re batho ba di sub A yaanong le nna ke ke motho wa sub A rara go raya gore motho wa bodi 80 mang a kro a bona mara ga ba ntebeletse jaana ba iponna hela le kolwane hela le nna le diboga ya tse di go tlase yaanong go itlhokomela rara go itlhokomela jaanong go ra ro simolotsa ka mophato wa ntlha go fitla ka marematlong. Mme jaaka re setse re kaile gore motho o tshelang ka bogole go raya gore o kopane le dikgwetlho. A re bue fela tsa kwa sekolong. Sa kwa sekolong kgwetlho e ne e le gore e ne ke na le one kgang ke gore ne ke sa ikamogela. Ke godile ke ipona ke tshwana ke le nosi, batho ba le bantsi ba tshwana, ke ipotsa gore go tlang gore nna ke seke ke a tshwana le batho ba. Jaanong ile ga ke tsena ko sekolong ke a fitlhela le gore go na le ba bangwe ba e leng gore nkare gongwe ke botokanyana mo go bone, ba bangwe ba e leng gore ba tsama ka di-wheelchair gore ke bona gore it is not me. It is not me. Re bantsi re farologane. Jaanong
ka simola ka tsena mo processing eo ya gore ke kgone ke ikamogele jaanong ile go lemoga gore okay gore ga se nna fela go na le batho ba e leng gore ba tshwana le nna enya botshelo gore gore bontse jalo e ka simola go ithuta jalo ke ya le bone ke ba ithuta le bone ba nthuta mme ke ne ke le motho o tlhaga ke ne ke betsa ka letlapa ke le karate jaanong go ne go le thata ka gore go di ne ka se ka feta ke sa bitswa ko ofising bana le gore ke ka leditse mongwe fela ka kiki ya ga fanda morara motho itseng ke nna gore tota ga re gola go tshwana le yone kgwele a dinao nna ne ke bidwa ra dikgomo ko sekolong ka gore ne ke sa itse go tshameka kgwele a dinao mme motho a tshwana le wena ne re tshameka le ene o bona gore no man talente ntse go lofa letlapa ga ke batle go bua ne re go itse ka letlapa mme ke solofela gore tota ke nngwe ya dikgwetlho tse leng gore o iphitlhetse le gore ka gore no le mo go tsone go tswa mo dikgwetlhong tseo no tshwantse o dire sengwe se leng gore ga se tsamaye ka tsela ke ka mo o reng no o iphitlhela lo ko ofising ya ga mokgogo nako le nako ka gore go le gantsi ne o fitlhela motho a re bona gore o ntse yang yo bona se go ile ya maikutlo na a tlola ga go nna jalo thata ya mo be ke lwa ene ke ne ke le motho o reng ga ke lwa ga o sa tswe madi gore ga ke a go ira sepe go ntse jalo jaanong gore wa kgona jalo wa fetsa mophato wa gago wa marematlou jaaka o setsong ka etse a dithuto go feta fo o kile wa di lebella e seng ko ntleng ga dikolo tota o ka tswa o ile certain certifications o kile wa ya kae e le fela o tswa ko sekolong go be go nna jang rara o itse bile ke sengwe sa dio tse e leng gore batho ba bantsi ba e leng gore ba phela ka bogole segolo ko sekolong se ne ke sena ga o tswa kwa o nna le nna ka personally ke ne ke na le fear ya gore ke ntse ke a go se dirang ke tsena mo new environment batho ba ke sa tloelang go tshela le bone ke ipotsa gore ke a go tshela jang le bone wa tlhaloganya jaanong ebe ke nna mo gae mo ile go tsweng ga ka ko sekolong ke fitile ka nna mo gae go ne go na le youth center jaanong ile ga le youth center be ke tsewa ke Marvin Ski fontare cause na dira di-drama antare mata kana go na le youth center ka go dira di-drama ga o batho ga go leka o no e fela ka go bona rirang ebe ke gore o khenya go siame rra ebe ke ya ka go ga ke tsena ka go ka ga nna gore ke gorogela mo Love Life all right ka ngwagolo wa ke tepedi sume le bongwe 2011 ka ga ke tsena ko Love Life ke sa itse sepe ka Love Life bana ya nna gore ibile ke gakolola sentle e se ke ne le beke ke le go teng ebe nna gore the following week go ya go mafikeng re tshwanetse re go dira presentation and next se sepe ka Love Life no gona le mme mongwe ne ke mo ratata ba re mesireletso yana ali strict ya o tle go nna ntare mona wa itse Love Life ke Love Life ka ga Love Life ba tlhola ba tsama ka di game ba ila ngare ga re pofe tsa buke o lebelle o bale ka Love Life ile fela ke sena ke fetsa go bala ke santse ke mo emetse gore o tlatla ka go tla tututu ya bana ba dikolo yana e nna re tshwantse ke ba tlhalosetse gore Love Life ke bona jaaka o file tshono nyara ra itse ka diralo ka botswerere le bo pelo entle o itse gore ke yana go ga ba simola ba thologela go nna jaanong ka ga ke simola yanong ke bona gore okay yana ebe ke le moga gore ke na le go na le sengwe se se leng teng ka nna lentswe le teng phisego e teng e leng gore motho ka senamana ha ka ke a e bona ka gore o bona sa se ke se bonang se mongwe le mongwe jaanong mo bua Setswana se se monata a se bona o bona motho e leng gore ga ka ke a motswela mosola mme se se mo teng se se ka foteng ke sone se se botlhokwa lentswe leo bua ka lentswe leo batho ba go utlwe lentswe le ba ne ke tla re na go nke bua or ke dira di joke o tlhentse go te mara o itse mona o ka ka bera go radio o ka wa tlhagela mo TV o le ya no ka ga ntse ke ya ke a bona re mara lentswe le o ka le ka mperekela ko re be nna go rama
ke rata go dirisa bagasi le mo television o tlela maybe gongwe ba gona le motshameko ne ke rata go ba itsisa wa bona go na le re o mongwe teng mo dikganyeng fa ke mo rata thata re easy mola thata re mo gaetso mo presidente Cyril Ramaphosa o buile jaana le setšhaba mo mopuong ya gagwe re easy ne ke itsa gore ke a go leka mme re o ka rotlatsa trophy o tla ja ka ke khatlega ya lo go tla bo ke ga ina gore no e be ke le moga gore go na le tse dintsi tse motho a ka di dirang ine a re ke le go sekolong ke ne ka gagautana le teacher engwe re buisana ka mafoko e nna gore o tswena o tletse metshameko eng ga ke bona wa go tswela mo botshelo ga ke bona o irang e be ke mara kare ya ka re tle le fana re mo sekolong ga se botle ba tlong go a tertiary ba passa ga se botle ba eleng gore ba go university ba pa gona ba bangwe di talente tsa bone ke tsone tse eleng gore di tsoga di ba dijo mo tafoleng wa tlhaloganya ya no be ke le ba gore ke mo go sekolong ne ke dira dilo tse dintsi thang ke ne ke actor ke opela ke bina ke nna MC go dilo tse tsotlhetse go pola ka tsatsi le lengwe ne gona le moletlo mo moletlong o ne ke le MC ebile ke diragatse ga ile gore mongwe wa ko ACBC mongwe wa ko Mozanzi Magic motho wa ko le lona ba ko United States of America modiragatsi kiwo why not ke uthi massive wa ntlhaloganya bra ko busy wa ko the throne bra ko busy aneman ke frustana bo ke tletse my out o nketsetsa story man wa frustana re bo ya nong gora gore wa itemoga le go tlhaloganya gore tota o ka fitlhella so se batlang ka talente ya gago ka talente jaanong sentle bile ne o kula bona o na le talente o na le dilo tse dintsi tse o batlang go di dira kana go tse dingwe o fitlhela o se itse gore ga te talente ya go ke fe o re o lekeletsa se o bo excela mo go sone o lekeletsa se o excela mo go sone ke ne ke samoka kgwele ya dinao ke re samukela for ba bitsa PD soccer ne le 7-a-side setse ke ne ke le setse ka tlhopiwa mo squadeng sa Africa Borwa sa disability tsontse ke go Brazil jaanong le go sa gonagale ka ntleng ya di-category ka gore bogolo ba rona bona le di-category gore ba ke ba umang ba ke bo mang ja ka nna ke bogole ba me ke congenital web upper two limbs bona gona le CP cerebral palsy yaanong kgwele ya dinao gantsi ne wela mo cerebral palsy yaanong o sa qualify go tsena ke sa qualify ke ka mo be ke sa kgone gore ke Brazil mme modimo mogolo go ra gore ha no ile Brazil nka bo sef gone rara gone e berekile thata ya no ngere le tota o iphitlhela o le fo wa bo bona gore okay kgwele ya dinao go ra gore ka gore ma tota go emejana tla ke le ke gape se se e be ke dira table tennis le tenne ke ntse ke le montle le jana ke santse ke le champion ka ko youth center ba itse gore ke nna ke tsotseng le banta ne kere ke tla go leka ya no nthusitse ke champion motho ke ile setse nkile ka tshamka le tshwari wa le hippie ke bone bile maloba a ga ke kwadile ka yone ka ga ntare monna wa nkolota ke santse ke batla go kopana ke moretse ka rara itse go emetse tshwari wa le hippie o utlwile jaanong ile ga ke tswa ko table tenniseng ke ga ba simola bua ka mengwa ga jalo le jalo e be ke tswa ke dirile le running ke tabogile le Oscar Pistorius re o ba gaetso no tla re o ga kitse ke motho le ditalente tse dintsi ne ke re ke bua ka le reng la seeng mme e tla tswa monate ka Setswana ya nong gora gore tota ke setswerere sa metshameko e farologane wa taboga le Oscar le ona wa bona gore no ke excela thata go lofa tla ke fokotse nya wa bona ya Oscar yone raitso ne le masisinyana ka gore
ngwaga le ngwaga ne ke itraina jaaka ke kgona mme ne ke sa mo fitlhelele ka re nya ka gore ene wa kgona fatla ke tsefa ke gopola sentle ga nne ke tlogela mo go tsa go taboga ne re ko Bloemfontein ke ra coachera ke mara ke nna ke sa tlhole ke batla go taboga ne ke tabogala bofelo gompieno a ba itare ke a tshameka ile ngwa go latelang ba ne ke sa ya ngwa go latelang ka ga ke utlwa ditsala tsa ka dimpelo ba re monna ba bitsa dina la go kwa go ba go emetse mo trekeng wa re nyala e se ke la piswe ke o ska ba gaetso go tlhola ke kana re o le na tsamaya jaaka hutse I'm peta ka o ka re keng oeme a be ke bona gore ke tlogele nna le mosimane mo ne ke tsena sekolo le ene o nna go gopane ba re modise Mosotho le no ke ene na a gona go moleka mme tota ne go tshwana fela ya no go ra ba bona no tla ke tlogele go taboga ba boya kae ile ga ke tlogela go taboga be ke tsena mo go tsa serala tsa di drama ke gorogela ko Mamoviki ke tsena mo di drameng ra itso ke ira bontle thata re tsamile ra mosere dikolo tse dintsi mo ra mosere mo ba bantsi ba nkitse ka Mosaraleng ile ga re tswa mo Mamoviki be ke tsena be re itirela mokgatlho wa rona gape wa di drama Transformers Arts Organization ene ke le modula stilo wa teng ene le na modula stilo e be re tsenela competition engwe ya e bidwa Beyond 2000 e ko Rustenburg e leng gore ngwaga le ngwaga ba tsa batho ba fa tshono ya go ya ko America ka go diragatsa ditalente tsa bone le gore go na le di sponsorship go na le madi a tswang jalo le jalo e be ke tsa setlhopha se sa ka re ya go fitira re dira bontle thata e be re feletsa ke tsene mo Team South Africa ke obtainile di medal tse 3 gold tse 2 le bronze 1 ke dira monologo ke opela e be ke dira jive le ikutlwetse re o mo Seraleng o kotsi ntse re le fo godimo nyana ga thaba fale a ba tlhabeletsa pinare pula tsa le tlhogonolo nkile ka re ka eleka mme o khonne gore na etse fo nne ile teng ke be ile vo a isa go mankaleng ga ke batla ka tla opela ka tla ntsela batho ba bua Setswana se se mona a go bula choir re ya no mo go yone khotsa lone leeto le la gago le la mo Seraleng la metshameko re bua ka sports le go kopana le batho jalo o ba rotloetsa ke rata kgang o kileng wa ntlotlela yone gore o kile wa ya go gongwe ko kileng ya nna gore ke khoso e ne le gore no e tsenetse le batho ba ileng gore mo meleng ba feletse mme wa diragatsa ko re tlotlele ka leeto le o kone ke diragatsa ko teng alright ke ne le teng ko Rustenburg ga nne re trainile yone mo re le ka fase ga mokgatlho bidwang One Foundation re ipaakanyetsa go ya ko America Los Angeles jaanong ne re le bantsi thata I think re ne re ka nna about bo ma 60 something re fetse re le 19 jaanong ba bangwe ba ne le batho ba ne ba iketse fela go tshameka ba bangwe ne le batho fela gore ke di drama go siame jaanong ba bangwe e gone gona le so sengwe le tle re se bitse ba re ke popa le nna mo Seraleng mo le ntsha le thuba mo pelong le bua ka di challenges tsa lona gore ke eng se dikgwetlho tse iphitlhela mo go tsona so morago gore ke fetse go bua ke bua ka botshelo baka ba bantsi ba ne ba tsholla keledi ba bantsi ba dule ba rotloetsegile ba re mara o itse ga o tsamaya fale le dijoko tse o tlholong o di dira o tshega o irang dilo tse o fetsang go di bua no yana ga re gore o ka re ga di tsamedi go dira wa re makatsa o khona yang sentle ke eng se o se khonang o khona yang gore bo itumetse yalo mme o sa tswa gore bolela dilo tse di utlwisang botlhoko jana ke bara ke gone go nna le re mongwe na tlhola tla ko sekolong ba re Rejoice na dira mo Sanlam ko dinokana kwana jaanong re o ne le rona tla a re motivate re le ma grade 12 na bua sengwe e be ke itsela so se o sana se bua re mo botshelong la go ka nna botlhoko jang le jang e choosetse go nna happy
find happiness mo gare ga matsubutsubu a o iphitlhelang o le mo gone ao lebelela tse dintle tse di monate tse di go dirageletseng lebelela tse dintle tse di go itumedisang gona le gore o lebelele tse di go tlisang botlhoko jaanong ke be ke ithuta go ira jalo mme ile ga re tswa kwa ra itshoko Rustenburg go ba bantsi ka ga bantha ba re nna o bua nnete o inspirerile le no yana ke nka emelana le lefatshe nka emelana le dikgwetlo ka story se o fetsang gore bolela sone utlwa jaaka le nna ke tlala pelo e le gore ke nna motivated go utlwa kganyeo go gore kganyeo fetsang go embolela it doesn't get old at all. It doesn't get old and it hits home nako le nako. Nyaanong wa iphitlhelele gore o dirile jalo batho ba ba tshwanang le bo Denzel Washington mebereko a bone e boloketsegile ka gore ga wa ya Los Angeles batho ba ba tshwanang le bo Will Smith ba sentsane ba tla tshela jaaka ba tshela ka gore ga ba kgona go ya Los Angeles nna ke go itse jana re kopana mmogo re godile mmogo tota mme tota gore ke dirisane le yena ka nosi go na le lenaneo le re le bitsang re re ke Lemao le monate mo radiong ya Bokone Bophirima radio station o iphitlhetse o le fo jang le gore tota o dirang ko right so ga nne ntse ke le teng ko Rustenburg kwa ibile ne re ipaakanyetsa go ya National Arts Festival ko Grahamstown ya no phone le project ya bobedi ke le mo drameng e bidwang Son of the Soil ne bua ka Moses Kotane jaanong ile ga le go campaign go ne go tle station e sengwe kwa Radio Mafisa ba tle go nna le function jaanong be nna gore ga re le go bane ba batla motho o ka ba tshegisang jalo le jalo e be nna gore re director go ba rane ke na le mongwe le gore a ka le tshwara sentle ile ga ke tsena kwa e ke lentse ke ipitsa jalo ile ke tsena kwa ke introduce fela re dumelang ba gaetso nna ke nna Quentin Toxta Musiele the man with the golden voice ke go letsa gompieno wa tla go ile ga ke fetsa fo e be go re mongwe mpotsa re ile go bereka go radio kara ke bereka go radio a re mare lentswe la gago mana ka tshwana go bereka go radio ke ga nna gore ne ke National Art Festival ke ipoletse gore ga ke bua kwa gongwe ke tla go leka sengwe ko Rustenburg ko Mafisa jaanong ile gantse ke le mobe ke utlwala ka Bokone Bophirima go na le radio mo lapeng e tla ribolwang mme bile go tla nna le bo di audition jalo le jalo ka re go ra gore ke a go tshwanna gore ke go o ye ko e be go diragala se sengwe se le gore ang kitla ke tsamaye ke se lebala e be ke ya ko Mohapa ko Mohapa ne ke le mo ne ke na le ne go na le committee ngwe ba bitsa LTQC committee ya teng so ile ga ke tsena ke ile go tletle ba gore ba gaetso kana ga ke se ke re melaetsa jalo le jalo mme ona a dira phone wa tlaga antare o itse gore ke ngwana ke ona le voice engwe e ntle ya radio ene wa go bereka mo radio e be ke mara ke a leboga mama ke a leboga tanki ke le nna nka eletsa gore go nka bona ka bereka mo radio and guess what after 2 weeks ke ga nna gore go na le audition e be ke ya auditioning go auditioning ke tsamile fela ne ke sa tshola sepe ga ke tsana go fitlhetse batho ba tsotse bo dipampiri jalo ba ipractice ba irang ka ga ke ipotsa gore a mme ke tle mo playing ya right nna ke sa tshola dipampiri go diragala o le gantsa ba la fela ke a lebella gore e se mo re ke tsamaye ba golo mara ke ntse go na le something ka fo gare se re ne man you have been doing this for a long time khalo ntse re ona le ditšhomi tsa go no ba gasetsa jalo e le gore tlo bopala ke ngusisiwa ke a ka nna until be go tinyara ke ka nse ya gago ile ga ke tsena kwa retso ka ke kgwamollo ka ke kgwa ditlhase o ngopotsa ga wa tsitsibanya ke betsa ka duo tsa ka tse di kotsirileka ya itse ke kganyentle mme o kgona go lemoga gore rara ga ba gore a bare this was not by luck ne le gore tota your preparation throughout your years your tribulations throughout your years ne di go preparela this opportunity so re ka skera ro o nnile lucky tota khalo ntse o ipaakanyetsa tšhono e tshwanang le meanong o dira ko ke dira ko Bokone Bophirima FM radio
mme ebile bareetsi ba ka ba nkitse ya ka Quentin Clockstar Musiele, the man with the golden voice, the smooth operator, the minister of love, hope and affairs, everywhere I go I attend his, the midnight stirring, the morning injector, the prince of the airwaves. There were none before me, and there will be none after me. Therefore it makes me the one and only to give you satisfaction in a whole lot of action. Ludwile ba gaetso ga go tsatlolo go kgonagala gore nkare ke a bua yaanong go raya gore le ikutlwetse Red Clocks o ko rediong o bereka jalo every day. Yeah, Monday to Friday go simolola ka ura bo supa go fitla ka ura bo lesome 7 to 10. 7 to 10. Yaanong dikgwetlho tse o kopaneng le tsone ko mmerekong? Dikgwetlho tse ke kopaneng le tsone tota ga se dikgwetlho tse di kalo fela ne le go tobetsa metšhini le jalo go nna familia le yone se tegeniki jalo fa dikonopo na go ntlhela di le kgakalanyana mme ke ikgoletsa ke a di latella dikonopo tseo jaaka bile re na le station se sentšhwa ba agile di-new studios jaanong software ya teng le ka mokgodi o tse le dileng ka teng di ne di se bonolo yalo mme ile gantse ke practice ke tsamaya fela ke di tsamaya fela mme go raya gore tota re leboge station sa Bokone Bophirima mo e leng gore se dirile ka natla le go leka gore dilo tse ba di dirang le tse ba di tsenyang go studio ke tse leng gore di kgona gore batho ba ba tshelang ka bogole ba kgone go di dirisa botshelo bo nne botlhofo gore ba kgone go excel re ba leboge accessibility mme bile ga o le gantsi go tirong kwa ke tle ke ba raya ke re fitlhela go na le sengwe se diriwang jaaka tsone di software tse ga nna ke kgona la go palelwa ke eng lo ta palelwa ke eng ke kgona gore re ka tsara re lwena o ka excela go nkgaisa mme anong Red Clockstar the man with the golden voice falling thing we bona o tla nna kae mo isagong reso fo ke leng teng fa ke tuka Malakabe ke tuka Ditlhase re na le mokgatlho wa tsa drama jalo ke santse ke rata television ke santse ke rata theater go diragatsa mo seraleng mo nako ke tota ke batla go bona ke tlhagelela mo screening jalo ke batla go bona mokgatlho wa ka o godile wa di-arts o rotloetsa ba batlang ko morago probably le nna ke nne le studio gongwe se leng gore batho ba ba na leng ba ba tshelang ka bogole ba ba inyatsang ba ba ipolelang gore gongwe it is the end of the world ke ba goge ke ba nokele ke ba bontshe gore dilo tse di teng di a lekwa ba se ka tshaba go leka motho go lekeletsa gate motho malekeletsa rara yaanong go raya gore motho wa e leng gore o lebile gone yanong o rile o batla go tlhaga mo TV o mo TV go lofa o mo TV go lofa ya bua Setswana se se monate yaanong jaaka o setse o ikaile jalo go raya gore we seeing big dreams, we seeing big achievements, your tribulations ke tse di massive tse leng gore tota dikgwetlho tse o tsamaileng mo go tsone go raya gore ne di go baakanyetsa isago e tla makatsang batho e seng fela mo karolong ya Zeraste, e seng fela mo karolong ya Ramotshire Moiwa ke bua ka lefatshe yaanong ne re rona re le bua Setswana se se monate re go leboge rona re le bua Setswana se se monate ga re go lebogele fela gore o fa re go lebogela gore o tshetse botshelo bonne modimo a go bofile wa botshela to the fullest gore batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebella re a rotloetsega batho ba ba tshwanang le nna ga re go lebella re ja monate ga re go reetsa mo rediong utlwa jaaka dipelo tsa rona di kiba jaaka pelo e tshotse gore itee gore e tsose monna phakela e tsose mosadi phakela jaanong re go lebogela dilo tse di tshwanang le tseo gore o kgona go bontsha batho gore bogole ga se ba mo meleng bogole ke bo mo tlhaloganyong limitations ke tse di mo tlhaloganyong jaanong re go leboge nna le setlhopha same le barati le balatedi ba bua Setswana se se monate re gore re ra go leboga
re gore re ra go rata ebile re go eletsa masego mo sengwe le sengwe se o batlang go se dira. Ba tlogelle your Twitter handle, your WhatsApp, sing WhatsApp tla go losa le mme wa kutlu, tla go losa le mme wa kutlu, o ba tlogelle Twitter handle, Facebook handle, Instagram, o ba tlogelle le gore ba tla go kera kae ka la bobedi mo mosong. Ba gaetsho ba ke ba ratang thata jalo mo Facebook ke Quentin Clockstar Musiele, ko Instagram ke Clockstar, go Twitter ke @Clockstar29 lenkra ko ba gaetsho me ntle le fo o nkra mo phakeleng manta go fitla ka la botlhano 7 to 10 mo BBFM bokono Prima FM kharatlelo ya diphetogo mo thulaganyong ya Breakfast Rush. Phakela le phakela batho ba tsoga ke ba tsosa. Ba tsosa. Ke ba tsosa sentle raetso. Mme ke rata ka mokgwa o garelang ka teng. Ke kopa gore bona mo bua Setswana se se monate ra go garela ka wena gompieno. Alright. Nya ba gaetso a ke wetse jana. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. A game of life is a lot like football. You have to tackle your problems and block your fear when you've got an opportunity. Apula ene. Ha ke tle go bua mantsi, pula.